sifunde ngamaMormon kusukela kuverse 12 umakhona usifundela azagcine kuverse 26. Bapostoli besuka entabeni yemiqumo babuyela eJerusalema. Kulibangana nje lelingaphasana kancane kwekhilomitha. Sebafikile eJerusalema baya bangena endlini leyayisetulu lapho babengenise khona. Bekubo Petro naJohane naJakobe na-Andrea naFilipi naTomasi naBartholomewu naMatewu naJakobe umsawa Alfiyose naSimoni labekatiwa ngekuthi ngumZelothi kanye naJudasi umsa waJakobe. Bonke laba baqinisela njalo ngenhliziyo yinye ekukhulekeni nasekubuseni kunye kanye nebafati naMariya unina waJesu nabomna kaJesu. Kulawo malanga kusahlangene emakholwa labengaba 120 sawonke. Petro wasukuma wathi, "Madoda, bazalwane, umbhalo lo ufanele ugcwaliseke njengekusho kwaMoya loNgcwele lo wakhuluma kadzeni ngaDavide macondzana naJudasi lo wahola labo lababopha Jesu. Judasi abe ngulomunye wethu ngobe naye abekhethiwe ukuthi abe nalakwendawo kulo msebenzi. Ngale mali lebeyithole ngesento sakhe lesibili, Judasi wathenga insimbi, wawa ngenhloko, kwadzabuka sisu, kwachitheka tonke tibilini takhe. Bonke lababehlala eJerusalema bakuva lokho. Ngakho-ke ngelulwimi lwabo lendzawo base bayibika ngekuthi i-Akeldama, lokusho ukuthi yindzawo yengadi. Ngobe kubhaliwe nasencwadzini yetihlabelelo ukuthi ikhaya lakhe alihlale lite lutfo, ubete nalohlala kulo, nekuthi futhi lomunye akasithathe isikhundla sakhe. Ngakho-ke kufanele kukhethwe lomunye walamadvodza besishuqa nawo sehlasenyuka sisenaJesu inkosi kusukela embhaphatisweni waJohane kuze kube lilanga lekuthatha kwakhe emkhatsini wethu, abe ngufakazi kanye nathi ngekuvuka kweNkosi Jesu. Ngakho-ke bazalwane base banquma emagama emadvodza lamabili, Josefa labebitwa ngokuthi nguBasabasi nome nguJastusi kanye naMathiyasi. Base bayathandaza bathi, "Nkosi, wena lo wati tonke tinhlitiyo tebantfu, sikhombise ukuthi ngubani lomkhethile kulaba lababili ukuthi athathe isikhundla sekuba ngumpostoli ende lo msebenzi loshiwe nguJudasi waya lapho abewa khona." Base benta inkatho emkhatsini walabo bobabili. Inkatho yadla Mathiyasi, kwase kuyengena kulabapostoli labe base 11. Siyabonga-ke bazalwane, sicela babe simelane Isaiah sibusiseleni ngenkosi. Siyabonga baholi lwengcwele isekwenzeni Jesu Kristu naliphi lapho Nkosi yami hasi sesinokuthanda kwakho Moya Oyingcwele. Ngiyawusitha Nkosi nemfundiso umuphe amagama nangiwo lata wena Nkosi amaKhosi ukuthi lesifundisa nami ukuthi asingeke sihlale ehliziyweni egameni likaJesu Kristu. Amen. Izwi lakho Nkosi bafundi baJesu labangeleveni ngoba Judas Iscariot abekade safile ke bazalwane.
Swake manje kulabazalwane kwasukuma Petru wathi kumele sisivale lesikhala saJudas Iscariot. Washo futhi wakusekela nangemvalo. Kwaseke kusibuka ukuthi ke utawukhethwa abantu abanjani. Siyatshela ukuthi kwakhethwa abantu lebebakade bahamba nabo kusukela embabatisweni kwaJesu. Kwaze kwafika ilanga lakhe lokuthi avuke futhi kulabafile. Kwathiwa kuye ke lesitawugcwalisa ngaye ke lesikhala ngebazalwane. iBhayibheli lithi ke kwasekhethwa lo Matthias ke lesitshelwa ngaye lapho ukuthi ke wagcina ke sangeta ke endalo ukufa njengoba bebamthwele. Lana ke bazalwane bokuqala ke nasikhuluma ke ngekukhethwa kwabantu batawungena emsebenzini waNkulunkulu kufanele silibuke live laNkulunkulu. Sitshela kulo verse 20 ukuthi Petru wabatshela labazali ukuthi kuthiwa lo munye akasivale lesikhala sakhe. Lesikhala lesisashiwa uJudas Iscariot. Lamavili lawa abhalwa kuleli buko bazalwane anemtihlabelelo la kuthiwa khona lo munye akasivale lesikhala saJudas Iscariot. Petru nayikhuluma lendzaba bazalwane yekuthi akukhethwe akazange ayisusele ehloko wathi angafundza livi wathi asivalwe lesikhala. Nasikhuluma ke ngekukhethwa kwabazalwane ebandleni noma ekwentintfo siyalibuka lelivi lakho ukuthi lithini lona kwendlula imicabango yethu ukuthi iyothi thina sithini thina sicabangani kodwa lelivi laNkulunkulu lona lithini lona ngaloko bese sesenda lokho nokusho livi laNkulunkulu. Leli elivi laNkulunkulu silibeke embili bazalwane. Sinebantu bazalwane siyaguquka futhi siyashintshana. Lokho kumemini lana bazalwane kushumayela ngeke akuthathe kobe kumele omunye ashumayele. Kuqale kwashumayela boPetru bendlula boPetru kwafa. Kwavuka bazalwane naboAmbrose bashumayela. Emva koloko bafa kwavuka nalabanye titukulwane nyalo sekushumayela abanye. Noma ke kungashumayela labanye lelivi laNkulunkulu aliguqukiso lelime njalo. Kuguquka abantu nje kusinyalo sekunalabanye. Nyalonje sitawendlula sekushuwa nje kuma 2000 alivi laNkulunkulu ngeke lishintshe ngoba kuma 2000 itawubezwe lelivi laNkulunkulu. Iqhubeke futhi kungene nalabanye bazalwane. Yingakho ke bathi boPetru nasitawukhetha asibukele livi ngoba lo ihlala libile nje bazalwane. Alinandzaba wena ukuthi wena soguqukile nyalo qaleni boPetru bebagqoka kanje laba sebagqoka kanje lona solelimelani bekhona. Nasikhetha ke bazalwane ngebandleni ke sitawukhetha ukuthi umuntu otawungena emholini siyalibuka lelivi Petru ke nakwendeka lokho wathi asilibukele. Lo verse 20 ke siyatshelwa ke ngayo kuthiwa ke lo munye ke akasivale lesikhundla sakhe. Ukusho lokho ngoba alibukile livi. iBhayibheli bazalwane lingumgogodla welibandla laJesu. Nasikhuluma ngemgogodla, umgogodla donke letimbango etinabako tiyelena lisuka la mgogodleni. Lapha ekuphileni bazalwane noma ngabe sendana sibantwana baNkulunkulu asitaleni sibuke livi laNkulunkulu lithini ngabo. Uma lingasho lutho ngabo nathi asingasho lutho. Amen. Uma ke lisho lutho asisukume nathi sibe khona lesikwendako. Singabe sethi liyakhuluma livi laNkulunkulu nathi bese siyathula asibese sesenda lokushuwile. Wasebenzisa ke lona Petru ke nakutawuvalwa lesikhala saJudas Iscariot. Kwesibili ke bazalwane sithola lana kwekuthi ke lo verse 24 ungamphindela nje lo verse 24 khona lapho. Base bayathandaza bathi Nkosi wena lo wati tonke tinhlitiyo tebantu sikhombise ukuthi ngubani lomkhethile kulaba lababili. Amen. 25 Uthi athathe isikhundla sekuba ngumphostoli ende lo msebenzi loshiwe nguJudas waya lapho abekwa khona. Kuthiwa lokunye kwesibili ke bazalwane nasikhetha sibese sincika emthandazweni. Yeni sincike emthandazweni. Kuthiwa emthandazweni asingena khona bazalwane sifuna ukuthi asiside leni kula siside ngoba kulesi iBhayibheli kwathi inhlitiyo tebantu donke yebo. Sine bazalwane sikubona la ngaphandle sikubuke kuso sikubuke kama kwakho sikubuke gqoka ibhathi kwakho baza sikubuke kuhamba kwakho sisayizithile lemboni uzithile lo mama uNkulunkulu buka la khathe kuhlithwe. Bese sikhathi sokubuye
manje sokubaleka inhlitiyo kwakho ungabaleka khona ngoba ufisa kumbaleke so ubone le inhlitiyo yakho ungafisa kubaleka kanti kike majabane la kuthole bathandaza bacela kuNkulunkulu wena lohlola inhlitiyo tebantu yebhula kusothi sikhethe bani uma sitawungena bazasikhethe emabandleni asicikeli kuNkulunkulu asibe bantu abathandazako lomnyaka wonke sefike utawungena labanye bazathi uholini lesikhathi kushintshwe nabafundisi nabo lesikhathi kushintshwe nalo kodwa singakangeni konke lokho emazalwane emakomiti nebantu abasha abomake abobabe kumathikoni asifuneni usingozi sifuna kukhetheke bantu nawe bosi kodwa singabakweli ekhitweni usingozi phakathi bangabhukwa ngithi kuphela iBhayibheli siyela ukuthi uNkulunkulu encwadini yaSamuel singafunzi bazalwane sahluko 16 lapho verse 6 na verse 7 ngale khatha Samuel awugqoba Davide wabona Eliyabe ambuze wafisa ukuthandazela ukuthi athi uNkulunkulu nawo lokhethile uthiwa ke wathi uNkulunkulu ungabhuki ukubukeka kwakhe phela uNkulunkulu abanaki donativo letinakwa muntu iBhayibheli isiNkulunkulu wamala Eliyabe akathi uyamgqoba nje Samuel wathi abusuye ngoba uNkulunkulu akanaki donativo letinakwa muntu uNkulunkulu kuba linekhathi lenhlitiyo bankwena nasiqala uNkulunkulu sesithi Nkosi asiyathi inhlitiyo yalo nalo bonke bathi Nkosi babazalwane babantwana bakho sesicela ke Nkosi ukuthi kumane wena usilayele lona lomungo wakho baba Nkosi lokufuna wema ke bazalwane ke kanjalo Samuel wangakhona ukuthandazela wathi uyabuza wathi uphi lo munye ngabe baphelele la kwase manje kukhona lozethi ngomene amen wabuye walandwa ke bazalwane kwathiwa uNkulunkulu ngamsukuma kumgqobe ke bazalwane Davide nakuyele abenganakeki la ngaphandle angakubeki ukuthi angasithatha lesikhundla kepha uNkulunkulu nabuka yena wathi nguye lo ngasithatha lesikhundla yingakho bazalwane fasina sisale ikhethweni sekomiti labomake lalabasha labo bantu bakhe sibe bantu labathandazako umkele uNkulunkulu bazalwane phela kuthiwa bazalwane tinto tishintsha ngekuthi lapho epolini kunabo babo kuthiwa tinto tifa tivuke ngoba abantu abalapholini amen nabona ifa info kulelo holako nabona ivuka kulelo holako akuthi ngeke uthwele kule sibuko bantu bazale bakhontrolwa ukuthi nabalapha embili babobani benta njani bese bayashintsha impoka ke bazwane lenzaba ngithandaza ngoba uthandaza wembula lokuthi uNkulunkulu asisike bese sikhetha labo labafanele lokunye ke kwesithathu ke bazalwane ke umqoka lokuthi nanenda info yaNkulunkulu nivumelana amen lana iBhayibheli ithi baze bavumelane labazalwane ukuthi aphethe uphethe wasukuma wakhuluma wathi bazalwane lana sule sinlevel fanele singabe sin12 akube khona lokhethwa lokufanele lesikhala lesi ukuze ukuthi lo msebenzi waJesu lebethe Jesu sikhethe sin12 sibuye sivale lesikhala Judas Iscariot sophumile ngasekho la sobuyelelela kwabo wakhona sohambile emhlabeni ngabe thini asivaleni lesikhala bantwini uma singakhulumisani ngeke lesathane ukuthi sifuna kwenta ini futhi ngeke sivumelane uma singakhulumi ufuna ukukhuluma bazalwane ukuthi wathi sifisa khona nabo ebhilese sikhulumile bese sesiyavumelana iBhayibheli lithi labo ukuthene khona lababili noma labathathu bahlangene egameni laJesu Kristu uthi Jesu ukhona noma ngabe sivumelana ngalokho uthaba kube sekuyasijoyina kulenza bevumelana ke bazalwane labanye uvo basabanye alomthetho sisekelo awukho eBhayibhelini bazalwane lana kwahlangana abazalwane bavumelana ukuthi sinezibanda leFEA singabothatha iminyaka lemithathu bese sifaka labanye amen base bayathandaza bavumelana uNkulunkulu uyasihlonipha sivumelwano nasitawubhaleba thina betive asokwesahluko 16 chapter 15 ufunde verse 28 na verse 29 kwa la msebenzi wapostoli
Nasta ukubhalelwa thebethive ukuthi kufanele thi ngoba sesembukele Jesu nathi kufanele siphathe njani. Kwahlangana abafundi baJesu bavumelana ukuthi labetive sibaphatha njani bona ngoba nabo livangeli sebalemukele. Moya longcwele kanye nathi sivumelelene ukuthi singanethwesi nomunye umthwalo ngaphandle kwale miyalo ledzingekile. Ningakudli ukudla lokungcoliswe nekunikelwa eThixweni. Ningayidli ingadi, ningadli lokuqumbelele, nibalekele kugwala. Niyawubenende kahle naniyigcinile le miyalo, salani kahle. Labazalwane laba abazalwane ivangeli siyesuka kumaJuda selibetive sebafuna betive sebalimukeli. Yiphi imithetho lesingabanika yona? Kuthiwa-ke bazalwane bona banamwalo engcwele bahlangana abapostoli bavumelana ukuthi betive sibanike nawo umyalo nayo ukuthi hey ningakwenza lokhu ningakwenzi lokhu. Amen. Ngakekhathi abavumelana uNkulunkulu wangena lapho esivumelwano kwekuthi sesiyabanika-ke lo mthetho ukungena lapho. Kanjalo-ke bazalwane uma silibandla sihlangana sithi thina sitawuwenda mhlangabani sitawuwenda kanje nakuhlobile uNkulunkulu kuwakhona la naso uphuma-ke wena kule mhlelo lelo sokuphambana nalokhu esivumelene ngabo. uNkulunkulu uyahlonipha sivumelwano nokuthi sitawuwenda njalo abandleni ube suyakujoyina ngoba akukaphambani neBhayibheli. Lana abantu abakhetha abazalwane labazalwane kuthiwa-ke bancoma emagama lamabili. Base-ke bathi-ke nabawancoma la magama lamabili akufuneki bantu babili lapho kufuneka umuntu munye yabo. Kuthiwa-ke base benikatho bathi-ke leso sikhathi bekuvamise ukuthi ubhalwe leli gama lalo muntu ufakwe lelithe lethinte libhalwe leli gama lomuntu bese kuthiwa leli gama lomuntu bese-ke sekuthiwa-ke awiselwa phasi leli lawaqala nguyele kuthiwa uNkulunkulu ufuna yena yabo. Kwase sothi kubhela igama lelawela phasi uqala ngona abasebohlisa lamatshe laphasi lathi qanja phasi kwabalela Matthias base bathi naMkulunkulu amkhethile yabo. Base bamthatha bamfaka bavumelene kulokuvumelana kwabo bathandaza base bathandaza base sesenda nabo. uNkulunkulu uyayihlonipha le nto le. Isho lana bazalwane baneni bantu bathi hawu mina ngisangeni lapho akukho emthethweni lokho. Bazalwane noma ingekho emthethweni niyavumelana. Amen. Navumelana ukuthi Jesu longasakwethi lokhu sokuphambana nalo mthetho labazalwane bahlangene. Inisho semthetho sekelo imithetho yakho ebazalwane kodwa bayakhe bazalwane bayithatha la eBhayibheli babuka ukuthi ayiphambani basethi asikwendeni kanje. Musa-ke nawo umuntu bazalwane uphambane nebantu lapho bavumelene khona ukuze futhi ukuhambele kahle ngoba naso uphambana nabo sophambana nethando yaNkulunkulu. Lokhu-ke lesithola bophana lapha kule misebenzi yabapostoli kuthiwa lapha-ke lo verse wakhona selifunda lo verse 25 kuthiwa-ke bazalwane lo awuphinde lo verse 25 sekukhuluma ngemisebenzi-ke bazalwane sibadzinga abantu ukuthi bangene lapha ebuholini ngoba kunemsebenzi kaNkulunkulu ekufanele wenziwe. Kuthi athathe isikhundla sekuba ngumpostoli ende lo msebenzi loshiwe nguJudas waya lapho abewa khona. Jesu injongo yakhe ukuthi akhethe abafundi bakhe abengabakhethi nje ukuthi ufuna kube nabo boss wayebakhetha ngokuthi ufuna bebe umsebenzi. Nakho nje abapostoli kuthiwa bazalwane lo muntu athathe lesikhundla saJudas. Judas-ke ushiye umsebenzi. Nashiye lo msebenzi Judas Iscariot uhambe yena umsebenzi wasala. Ingabana ifi bazawuthi kufe wena. Amen. Nakatha nje ufa babuka lo myelo ophilayo labangamfaka. Nawuphuma wena ikomiti fase bekhona lo myelo ongenawo lo tawuqhuba umsebenzi. Bafowethu lapho kukhomela abaningi babacabanga yingaphala abaningi abasebenzi bazana ukuthi bacabanga ukusikhundla nakubona nje umfundisi uhleli lapha kubekwe imatimba bakasikhundla abaningi abacabanga umsebenzi ukuthi yena isikhundla lesi nakasithola kuthiwa angene emsebenzi Judas Iscariot washiya umsebenzi akuthi uyakholwa ungene emakomiti uyasebenza baza ungene emsebenzini awungeni uthi ubintwe nje ngokuthi wena uyini ungene emsebenzini.
bantu abaningi mina babonile emsebenzi kaNkulunkulu bacabanga ukuthi bona namukele Jesu wathethelelwa hloko ishayile iphelele bazalwane nani. Yingakho bekukhanda bandleni kushisha ukuthi lo muntu yena akakubona ukungumsebenzi yena ukubona kusikhundla. Ngoba sekufanele engenako akakufundi. Yena kumnonzi usahlale phansi nje athi hawu umfundisi nashumayela phakathi sesandla Nkosi ikusize ashaya kunemoto avale naba ukuthi imoto agibelela hamba uhlale endlini kabi useyiphelile bakwe ngumsebenzi lo. Umsebenzi kaNkulunkulu abafanele ukuthi umwele phansi. Umsebenzi kaNkulunkulu uyawuhlala ukhona. Amen. Futhi angeke futhi waphela. Lengothi ke lenjuku yasiyana ukuthi ke bazalwane beyihamba na Jesu ushiya lo msebenzi. Yena lo msebenzi siyeva lokuthi yawushiyile. Jesu wathi bebeleki ngasiyo yala. Uthiwa-ke yaya lapho bebeleki yakho. Bantwe kade wenze umsebenzi waNkulunkulu. Qale uNkulunkulu enge umsebenzi kuwe. Nawusinziswa uNkulunkulu kwenda lo msebenzi ngaphambili wekuguqula wena. Emva kwalokho sokunika umsebenzi leba kwena. Bathi abaningi abasetshenzwa uNkulunkulu benza umsebenzi waNkulunkulu angakabasebenzi. Jesu ngene empilweni yomuntu ukhonela ukusebenza, asebenze wena. Akukhanzi unekhaya, akukhanzi ukuphila kanje athi ngidawusebenza wena. Emva kokuqeda ukusebenza sowungenda lo msebenzi. Manje abantu abasonwe bafuna ukusebenza bangakasetshenzwa. Judas Iscariot waya lapha bewakhona ngoba abengakasetshenzwa abeqhubeka debele esikhwameni. Nangale abevele bamkhetha Jesu waqhubeka weba. Yena abengakasetshenzwa, yena befuna ukuthi asebenze na Jesu angakasetshenzwa. Lokukhulu baza ukuthi wena Jesu asebenze wena bese sebendlula ke sowusebenza lo msebenzi. Manje labanye bese bakhetha kunye. Bathi ngoba Jesu ugezile kuphela ngeke sawena ekhaya bazalwane. Kufanele Jesu asebenze wena bese ukuthi futhi sisebenza na. Amen. Lokubanga shwathi sebenza nawo kusho ukuthi unesebenzi ongakapheli lapha kuwe. Labanye baqabathi siyakithanzela siyakufisela wathi uyakufisa bazalwane lokushumayela uyakufisa lokwaye bazalwane uNkulunkulu waze wakusebenza ube sothi sengicela manje usebenze na. Judas Iscariot yena wabuyela lapho abe wakhona. Bandwe bese ngisho ukuthi uNjesu khaba efathi isihlalo futhi sivala. Kodwa lo sivalako abo wathi ukuthi ngivalela kuyosebenza. Amen. Siyakhuluma nje abanye bajabulele inanga isengene kwephomi ucabanza isikunda bazalwane. Ngana sala phekhatha phose alove abike kanye. Wala bayithi akambikile mfezile mina angakinga ngibikile. Sine siswinya bonke. Hayi ngoba abantu abanye bakabana ukuphumelela wendathi bakabathu nesikhathi bazalwane. Abathi ukuze ukuthi uze ukweke lokhu uqale ukuthi angimise lokhu umise lokhu uzengeke nakwa uNkulunkulu kunelo kumisayo. Amen. Sikhetha ke kanjani ke bazalwane? Sikhetha abantu abalaba kanjani? Lana ke bazalwane kuthiwa abakhetha nabazalwane lo verse 21 na verse 22 uyasitshela ukuthi wathiwa umuntu lo abesola khona waphindze wamqoba lamavesi lawo lo 21 nalo verse 22 khona umsebenzi waPostoli. Ngakho-ke kufanelwe kukhethwe nomunye walamadvodza besishuqa nawo sekasenyuka sisenaJesu inkosi kusukela embhabhatisweni waJohane kuze kube lilanga lekuthathwa kwakhe emkhathini wethu abe ngufakazi kanye nathi ngekuvuka kwenkosi Jesu. Uthi ke Petro nami lokulofa simkhethe umuntu lebesishuka naye kusukela embhabhatisweni waJohane. Lapho abatholi waJohane ulo ukuthi Johane nabhabhatisa Jesu. Wanakhetha umbhabhatiso waba Jesu wokuthandaza. Emva kwalokho wasukhetha abafundi bakhe. Kuthiwa wabanathi ke lo muntu. Wendlu
Khumbula Jesu wakhetha abapostoli. Wathi abakhetha abapostoli wamshiya ngaphandle. Wathi angisali ngizawuqhubeka. Abantu abaningi bazalwane waze kwakhethwa bese bacabanga ngoba yena angafaka umsebenzi futhi angadifuni yabona. Lana sithola ukuthi la madoda lawa boJosepha nalo Matthias labakhethwa la uthiwa baqhubeka baba naJesu bazalwane. Noma Jesu angakasho sinileni kwapostoli. Kwaye Jesu nenyuka kuhamba nabo. Jesu kukula kwenda timba bayadla abantu. Uvwa isiphepho kwendekani shumayela umfana waseSamaria solo ukhona. Uyebhelwa, uyabulawa, uyebhelwa, uyavuka ngelanga lesathu solo ukhona. Umpostoli wena uyamsula umpostoli naba abapostoli. Ufunani? Ebangwele. Sine sinenkinga yebani. Ufathi akunankinga ngalo family. Akunankinga mosangikho nasekomidini ngeke hayi. Asabheli zona sivakasha sihamba ngikho nasekomidini. Kube ngoba kuthiwa ngisekomidini ngabe ngiyabona. Ufathi awufuna ukuphekela wethe wena ingaphekela mina. Uthi ngabe kwenda ebazalwane. Kuthiwa sikhetheni umuntu abesolo akhona aqhubeka nathi. Ukubonakala bazalwane uqhubeka nathi. Noma yena ngayingoba iyabhora uvesi iyabhora uvesi ngayela kumnanzi wathi uqhubeka ube kanye nathi. Ngoba kunenhlobo ukuthi siyabhora mina ngisabhora sengihamba ngiyemu bese ngiyakhetha lo mfulo yebo utanike inkinga umuntu kanjani. Ube kanye nathi bazalwane noma ngabe ufika usika noma ngabe ufika ihlobo uthi kodwa ngikanye nalabazalwane ukhethwa ke umuntu lo kanjani. Lo muntu bazalwane lo bakhona bazalwane nakuphekwe inyama. Yayiphela le nyama uyahamba. Yalathi ibhalashi bazalwane. Nabathi uhlatshahlatshiwe ukuthi bathi nena bona ukuthi ayisekuyelwa lekudla lekuvamsile kudliwa lakhaya. Ayisekavalelisa mina. Sengibuyele ekhaya sengibuyela. Bazalwane umuntu abe khona noma ngale langa evile uthi umfundisi ushumayela noma noma siyabhora athi emfundisi abesibhora la umuntu abe bekunjani kodwa athi indaba khona ayila ngiphakama athi indaba khona. Ekune bantu bazalwane wathi ukukelela umunye umfundisi la engungabona kunyakada uzufune nezawo bazobakhele bathende nakani ngale nyanga uyababona bangeka kuthiwa la khethani umuntu abesona khona. Nebe sona siqhubeka naye. Nathi Jesu uwethabeni ahambe naso. Nathi Jesu uyabo ahambe naye. Wakhethwa ke Matthias engiyophuma lamadodana bazalwane. Uyanifunza la lamadodana. Ngifunza ukuthi la madodana. Jesu endlula ukuthi Jesu akazange wona akhethwa uJesu kodwa wona akhetha Jesu yabona. Ngoba ubona ukuthi Jesu akasho sinini kwapostoli kodwa bathi thina siyakhetha noma ungakasho la kithi la uzabakhona khona Jesu nathi siyabakhona khona akunandaba ukuthi asipitwe ngebapostoli kodwa sawuhamba sibe khona ngoba thina awubasikhethi kodwa thina simukhethile. Sinenkinga bazalwane. Jesu nasombuka nje wamkhetha Judas Iscariot wangamkhethi Jesu. Jesu wakhetha Judas Iscariot wangamkhethi Jesu. Sothi lana siyakhethana uyamkhetha Jesu nawe uyamkhetha. Judas Iscariot wakhethwa uJesu kodwa Judas Iscariot wangasamkhethi Jesu. Ubona ngale ndlela aphila ngayo wendlula kwamthengisa wendlula wathi bulale ukuthi wona emfotha Jesu wayikhetha kodwa yona yangamkhethi. Ngiyathi ngithando loqinile lo kanjani ngoba ukuthi lona lomthandzabo naye akuthanzi. Luthando loluwiki lokuthi umthanze wena kodwa yena angakuthanzi. Lube ngahlanye. Kufanele singathi ngiyakuthanza nawe uthanze. Jesu kama uyakuthanza nawe mthanze. Uma Jesu akuthanza wena ungamthanzi ayikapheleli levo. Labaphutha lawa kuzahambe na Jesu bazalwane angabitwa ngebapostoli bekamthanza Jesu. Labantu ngekhono babulalo bathandwa uJesu bona bamthanze Jesu.
ubona ngani lokho? Ubona ukuthi lapho akhona khona Jesu abekho. La ngabuka John chapter 12 verse 26. lo sikhondi sami akangilandzeli. Lapho ngikhona khona mina nesisebenzi sami siyawuba khona. Lo sikhondi sami uyawutuswa ngibani. Uthi Jesu la ngikhona khona mina nesisebenzi sami sitawuba njani bazalwane sitawuba? Labadoda bethi isebenzi kaJesu angakasho Jesu athi ngibapostoli. Kodwa bathi sisebenza Jesu la uyakhona Jesu awudziwe kuze thina uze kusisize sive sithi siyabona sekubheka amadoda sesibhekane siyahamba na umpostoli la yamsho umpostoli kodwa ngithanda Jesu. Bazalwane sithi khona into kaJesu la sithele ukukhona Jesu asikekele tikhundla tindamuva uthi wewe wena abakuthephesile wena umuntu abamfundisi wena uzophatha abantu abasha wena utawuphatha imali asikekele indobo sithele sithi la sikhona khona Jesu nathi sikhona abese uthi Jesu ke ngoba ukhona ndoda sekutela manje wente nawo amen. Ngoba Jesu ukhuluma nebantu abangamaceleni kwakhe uthi ngentele nazo nabakhetha Jesu abafuthi wabakhetha ngoba ubani lahamba nabo base bayasala boMatthias ngoba bekufuneka athwele ufa bazalwane bekungafuneki inkumbi banenge bafuthi baJesu kodwa kwakufuneka athwele abadelele mathotha inkinga bathi ukuthi vele bengeke bese sonke sesingena kulabo apostoli kodwa noma singakangeni sikhona. La ufuna ukubona inhlitiyo yemzalwane ukuthi njani akukhethwe labanye bese nakakhethwa uyabona. Ubona abahluphe angabalandzeli akabiki akaseli njani lebe tikhipha imali akasathi khiphi uthi angisekho ekomidini mina. Bantu udelelana kutokhona Jesu amen. uJesu la khona mina isikhona sami sabakho so singekho Jesu ala uzokukho nawe awusikhonisa Jesu sithele ukukhona Jesu bazalwane lemisebenzi lena sinikwa uJesu sisamkhonda abangcwele kuNkulunkulu wathi sisitha sibandla le-free sisenta ukhetha lomnyaka kumane kukhetheke bantu bazalwane labatawuthi bosi mina ngitawungena kulo msebenzi kodwa nami Nkosi ngiyadinikela kulo msebenzi bangikhethile labazalwane kodwa nami Nkosi ngiyabakhetha ukuthi ngiyakukhetha lo msebenzi ukuthi ngingene kuwo amakhethwa abazalwane ukhanisela lehlitweni yakhe akekho lo muntu kuleyo mfole umthanazo wami bazalwane uthi kubo bonke lesitawena amane sikhethe bantu la uNkulunkulu abahlolile ehlitweni yakhe kuthiwa wangena njalo ke Matthias ke bazalwane wasala Josefa hayi ngakuthi Josefa wasala ngoba abe nebhadi neba libangwele bekufuneka umuntu munye neba libangwele labanye baze bafunela ikomunisi isizama kwenetisana bazalwane ngeke kulunge ezotha usala yedwa lo kanti bese athi sahamba naye hotel eminyaka asikwaza kahle bazalwane kufuneka 7 uhlala phansi ngekwe committee akunake ukuthi ngimdala akunake umnyaka bekufuneka 7 bebantu nabe befuneka 7 akunankinga mkhona nami ngiyamkhoda kulo awubese uyajuba soshintsha nesonto abakangikhethi ngeke ngibone uthi lo muntu umlandzeli lolandzela kahle kusasa kuba ngumholi lokahle ngafuna bona umuntu lotaba ngumholi lokahle ngibuke ukuthi ulandzela njani uma kuthiwa sitemthandazweni sitofunda umboniso lakhona uma kuthiwa sitemini sabe sihlanganisa umboniso lakhona lo mfundo uPaul akelithi angaba ngumholi lokahle ngoba ulandzele kahle utawukhona futhi ukuhola kahle kusho abakhona ukulandzela kahle kusho ukuthi ngeke uhole kahle. Amen. Kulento likoko imali emhlaba sekuphetha lelithatha ukuthi manje ngapha umo emliba kunetikomo kunemasimu ngentasi nenzawana nje leba uvalela
njengelushe noma uthi kube kunethi inkomo la ngekhathi bathi abathi fanele inkomo uthi yena ke athi galeleke lethi inkomo uthi galeleke bephile ebhijilika abathi uyayivale phise esikhayeni phile uthi wazi wasithi abathi uyayishaya iphile ebhekale uthi base bamtshela bathi hayi ayisiwe yala khaya Ithi Judas waya lapho abewa ungathi uyamkhilika wena kangena yakasuye la uyathi akusiso sibaya sakhe kuzathi Judas waya lapho wakho yena ucabanga ukuthi ngoba idla nato sothi nayo yalakhaya kanti idla nato kodwa ayisiyo yalakhaya naso ivalela mesibaya yathi nesibaya sami mina ngeni la Ukuvukela umkhubele ekhaya bazalwane ukuthi akethe Jesu uzumkhube nangesikhundla utawuvela ukuthi ngwakuphi mina Sisashumayelana bazalwane sifisa kusibonke abantu besibangaba baJesu noma usesikhundleni noma ngekho esikhundleni kodwa akhombise ukuthi waJesu kuthiwa Judas Iscariot abehamba nabafundi baJesu andlula futhi anguthiwa ngumpostoli kodwa kuthiwa abengasuye wakhona Bekomo wathi uyayizama kuyifuka bagcina bamthethe ukuhlupha mahala wena bekomo akusiyo yena ingakho phela ebujama lokungena waphela ebujama wakuphi wena siyakuthitha sothulukele sojukile ngoba nomthuthuta abazalwane sebamnike ubathi wakuphi yena lo Albena ndelekwana lapho esofo kuthi ayokuthi akasuye kwalapha bazalwane manje nje kuphela sikudla kanye nathi sesigaba sesingumhlambi munye Uthi abathi sithandazeni sicele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wathi ihliziyo bani uNkulunkulu wathi ihliziyo thina sibukana la ngaphandle uNkulunkulu wathi ihliziyo bani ayibuyi praise him mhlabele sitomkhalazi